el medi ambient. Hola, amics de la natura! Un altre cop amb tots vosaltres. Avui ens trobem a San Pedro del Pinatar, un dels ecosistemes més representatius del nostre Mediterrani. Què trobem aquí? Un nen que passa en bicicleta i una llacuna salobrosa. Què vol dir? Gran quantitat de sal concentrada en l'aigua. Què s'hi dona lloc aquí? Què hi trobem en aquestes marismes? Espècies de bivalps molt importants. Bivalps, recordem que són bivalps. Dues valves. Almejes, berberechos, boníssims a l'hora del vermut. Com podeu comprovar, closques de mariscs bivalps. Això en concret són escopinyes. Veieu que les cloves ja estan completament menjades. Qui ha sigut el culpable d'això? Doncs el culpable no és més que l'aurada, aquest peix que a nosaltres ens agrada tant menjar recobert de sal. I què és el que provoca la vinguda massiva de pescadors en aquestes llacunes? Precisament la dorada! I què porten aquests pescadors, amics meus? Merda! Brutícia! I si això és ple de merda i brutícia, estamos en España, amigos! Estamos en España! Estamos en España! Estamos en España! I què porten aquests pescadors, amics meus? Someres? Someres? Doncs salubroses, berberechos, dues valves. Boníssims a l'hora del vermut. The one on the flamboyant temper, just toss that ham in the frying pan like spam. Get done when I come and slam. Damn, I feel like the son of Sam. Don't make me wreck shit, hectic. Next with the check, I'll be going like General Electric. And the lights are blinking. I'm thinking it's all over when I go out drinking. Oh, making my mind slow. That's why I don't fuck with the big 4-0. Bro, I got to maintain, cause a nigga like me is going insane. Insane in the membrane. Una de les principals característiques d'aquestes llacunes salubroses és l'alta concentració en sal. Això fa que els cossos flotin i així ens puguem relaxar. Relaxing people. El Titina ens ha explicat la cadena tròfica del Mediterrani. Ara és el moment de pensar-hi. Si la brossa ve donada pel pescador, el pescador per l'aurada i l'aurada per l'escopinya, què podem fer per alterar aquest cicle i acabar amb la contaminació i el calentament global? És que no te sento quan tinc les orelles dintre l'aigua. Menjar... Almejes, berberechos... Exacte! En el proper episodi del Medi Ambient... Collons! No és una tribu d'Avatar? Hola! Autocare Dumbo. Autocares Dumbo, la compañía de autocares para las compañías de teatro. Cada día despierto en distinta habitación, donde doy con mis huesos cuando está naciendo el sol. Dormimos poco y más, quemando la salud para llegar al quinto infierno, donde cantaré de nuevo. ¿Qué estarás haciendo tú? Cada día un concierto, un ensayo, una atención. Si la Anabel ahora se está buscando un calcetín que se le ha salido, cada 100 quilòmetres, 150 hem d'anar recol·locant la roba perquè de les vibracions, saps? Però bé, són què? 100 quilòmetres, no? Bé. Sé más por perro que por viejo, pero empiezo a echar de menos un minuto entre los dos. Vivo en la carretera, dentro de un autobús. Vivo en la carretera, aparcado en un blues. Vivo en la carretera.
Autocares Dumbo. Más de 40 años al servicio de la farándula. Ven y disfruta de todas nuestras ventajas. Se puede comer, Lleva jabugo y ajo. Estaba riquísimo. se puede dormir y hasta puedes poner los pies encima de los asientos. Desde el año 53, cuando nuestro jefe aún no se había operado las orejas, Autocares Dumbo, tu compañía de confianza. Nuestra rumba se acabó, que yo no como camarón, que no me brinde camarón. Oh no, no, Autocares oh no, Dumbo. no. ¿Tú haces vibrar al público? Nosotros te hacemos vibrar a ti. Que comiste camarón anoche. No, que va mi socio. Tú no sabes que hay manera de saborear el camarón sin comérselo. ¿Te das cuenta? Yo no quiero cuento con el camarón. Autocares Dumbo, la compañía de autocares para las compañías de teatro. Más de 40 años al servicio de la farándula. Ven y disfruta de todas nuestras ventajas. Yeah, but who knows if it's nice and refreshing? Maybe I like it.